Aya, Apostle Pastor John Dubati, aka Laku, na Alemeka, the tribe of Judah, allo Dama Showiness, allo Plate Enyonio, na Awayi Tokyo, Sino Wangaye, Sino Wangaye, Ima Sino Wangaye. Yawe Hana Bami, Wanu Akaibo, na Ajisenya, Community Center, Akpani Mlikome Pote Kema, Mlene Atibaki, Atemono Kono. Moba anyemi koba, moba no ba no lakpa koka wo ohe, la ligbina kanga lano hebo paji 28 November 2021. Piane ngna nyanwa ka enyo pepepe, nga Azizanya Community Center, la anyemi olenoko, la polikpa na kuna afoni ni na ba eni tumno ikwesemiji. NGI Glory Star, Pastor Francis, Minister Edna, Champion Kobi, Minister Martha Oboshi Obodai, Minister Living Tree, Mahema Tohe Kanikma Komehu. La anyami ni pote nini tumno fonsinge atenu, di Pastor Eric Adisenu, Adanfo District Head, Reverend Simon Aitevi, General Overseer, George Tokoli, General Chairman, Reverend Abraham Apodei, Kasset District Head, Elder Daniel Akumaglo, Assistant National Board Chairman, Pastor Eric Ayiku, National Board Chairman, Prophet Daniel Wuda, Prophetess Marilani Wuda, Prophetess Ofero Koko, Reverend Johnson Ablime, Voter 1 District Head, Focus, Accra 1, Kamohuna Omanoma ba enitumye ikwesim. Lahe anyami ba, ne okano papako, mai yawe. The bottom wire,